Sagodahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy nga ti GASAT ket oray na sa amo nga papanbiruken dumteng ken ka no dayta nga NAIMBAG GASAT ket naikari para ken ka. Nagini ka kurapay kas kanya idi Manong Nemy ket ararapa apek idi sumaliwanwan ti panagbiag. Narigat lain ti panagbiag mi Manong. Agnaid kami itigid ti baybay ket awan ti sabali nga ingkam pagsapulan no saan nga panagkalap. Idadan puot ko panagkalapan ti pagtrabahuan pangalakapan ni tatang iti kwarta ngagpay kada kami. Talo kami tilaki di ngagkakabsat Manong Nemy ket siyak ti nauna. Pero komporme met ti babaling nga itulong ni nanang ni so iti mapan na mangilako iti makalapan ni tatang nga mapan ni sursur wano diretso iti komprador. Wen, kahit no nadawel, kunada na nadawil kanumet nila kay nagkontrol mat kidyada tatang gininanang tatalukam lang. Idinto dedi karubami kakabagyan mi Manong Nemy at dagi agkakabsat nga idnem pito walo siyam sanga pulo at dapay sanga dosena. Kasano laingin Manong Nemy ti panangisagad dagi naganak ti masakbayan dagito yung adungan na. Anong Nemy, graduara ko iti elementarya, inkarkarikatak Manong Nemy ti nagpanagbasa ti high school na pialayang ora graduara tulayan ti high school. Iso nga nagkakaubingak Manong Nemy ti sumursurot kinitatang mapanagkalap, agsigay, agbaniit, sumursurotak nga mapanagdaklis o na mapanagsapyaw ako nada, mapanagtayog Manong Nemy. Nalayung kakpwede ang pana. Datapet hilig ko at dapanak ngay narami di tatang. Iri at dakon di high school Manong Nemy sinusuruan nak ni tatang nga agsarwag iti tabukol. Emsakbay nga makadayoak Manong Nemy kablawang kayo tinaragsak ka nagasat nga orasyo na kay amin nga agsuserbi iti Action Radio DCJ Silawag. Nagitipata nga dumdumngeg ka nagbuybuyan sa tamat tayo nagiti sponsors nang naruna kang ka Manong Nemy nga sikat ikang runahan nga pangitidan iti panakasaludar iti laing mo nga agibasa iti daytoy ngamang timon kada ito nga programa kente laing mo nga agibasa ngamang tadbiyag kada iti pakasalitaan nga maitad kan ka. Kasliman nga rod Manong Nemy nga tuloy ko ti aglagip. Idi na naggraduara ko ti high school Manong Nemy isumutin di panagsaksakit ni tatang saksakidul dadangarot ti ko na ni nanang amo na ngamin ti uminom ket pasaray maplat makaado na ti uminom ket dayta ti gapunan o apay nga agsaksakit wen numanen mapan pa check up ti nanang kalpasan na ket gumatgatang kadagiti nanginang nga agas na. Kabutasahanan nga makabael pa ni tatang Manong Nemy nga mapanagkalap. Siya ko na ti mapanagkalap. Awan pa iti Manong Nemy ti demotor nga bangkami. Umapapal kami kadagitay addaan iti bangka demotor. Ginaudan Bilog Manong Nemy nga gaudem. Tapno di kas takat bangkadanon ka iti papanan. Iti may sa nga parbangon Manong Nemy nga grubrubatak tapno inak agkalap. Inak agsigay Manong kuna kanyak ni nanang. Gananos ka babi anak. Tanya nga rod kat kastamot tamam. Habat nga makabail nga mapanin nagkalap. Ay apo. Imbes ko mga sumayati biyag tayo. Dumagdagmat nga rumigrigat. Uwan nga ron nang, umapapalag ka lagi nagbasbasa ti college. Nawan ti mabalian tayo anak. No talaga nga naikari nga high school graduate ka lang. Nawan rin magbasa ka ti college ka naggraduar ka. Adamat na kita di graduar dita ti college nga awamat pagtrabahuan na.
Kaskas di madlatamit nga, ore agreduar da, kata awan pagtrabahuan da. No mangalap di giti naganak, ore agreduar ti college si anak, ay mangalap tulat ta. Ang abali ko mamit nang, no adrapin da sa pagkalap. Ala, mga sinapod Diyos anak ko. Basta agan anos ka, agan anad ka. Saan ka na yung matadayo? Sa ore adda ka lang ti asidag, no adda gasat mo. Adda kumpet nga ikan, itasigay mo. Ala, buenas ka. Madamakon Manong Nemy nga agagaudan ti bilog nga kukwami. Naka-iloganen siyempre ti sigay nga bagsigay ko. Kastamatan Manong Nemy tay innapoy. Kat siyempre adamat na kaserola nga mabaling kunto nga paglutuan iti lutuak na sidaan agsigang to uno agtuno akto. Kapag iso Manong Nemy nga tumaw jay init idi makadanunak idi basit nga isla nga da iti laudan ti lugar mi. Indrugik Manong Nemy nga empakat ti sigay ko iti medyo igid kalbasan na medyo yung pasakaw ko Manong Nemy kadagiti kabatuan nga namnamayk nga ayan digiti ikan. Hindi may pakat ko Manong Nemy hindi agadidog ti sangang gasot nga brass nga sigay ko sigay ni tatang nga dapikid adupikid ti butbut na ta nabayagnan nga saan nga sinaraitan. Inana kong titikken Manong Nemy kat nagtagkan na kanagpaigid sa kuirapin ng tagbalakbak. Bautek ti danom babayan titikken Manong Nemy tapno mabugtak ti ikan nga day ti igid ket agpatengada. Ket siyempre no agpatengada madalapos dan tumutan Manong Nemy timpakat ko asigay. Kalbasa nga nabalakbakak Manong Nemy indrugik metlaeng tinagsangat itinagpatinggaan ti iket. Apo, apagtaod ko Manong Nemy. Diyos ko, thank you Lord. Agsasarunumutin Manong Nemy nagitikimpit nga ikan. Balaki, bugsi, laplapit. Apo, dapat talakitok. Thank you Lord. Agbuhay ng saksaki dito ito nga alda. Adun laki dito makalapak no kastoylaan. Namitlo akon nga nagpakat Manong Nemy kat kaskas di nga ado ti maalak idi agsaraaw ti buksit ko. Si maglada kon Manong Nemy ket nagalaak kadigidagango kayo nangaramidak iti dalikan ket ditoyen Manong nga nagsigangak iti laplapit o rilatalo Manong. Sindak amin ko nang nabsugat. Kasdamat manen tinaramid ko Manong Nemy dudumteng ti pangaldaw at dapala nabati kada tayin na po'y nagtuno akmat iti mulmul Manong Nemy sa naglaplap iti mulmul sa dakilawen ken tinuno sa dapala nabati at sinigang Manong. Nagtultuloy Manong Nemy ti kasto nga naramidek sa nga napupuutan ti panaglabas ti panawen Manong 19 din ti tawen ko. Magapon nga graduar Manong Nemy digiti kinaraduarak iti high school kadira minsan nga isasanglad ko nga napan nagkalap si mabat kanyak Manong Nemy ni Benilda. Nakalaplapsat nga Benilda Manong Nemy. Kinapudno na kididipay lang agkrasak ken kuwana. Ay, Bobby, arot nakalapam? Damat. Ang asin na po Diyos. Damat umanay ng igatang mi ti bagas kan inaldaw masapul mi. Ay, dito man. Kurso natak man nadadakal nga talakito. Manong nga taakilo dito. Gabot napadagkan niya ti talo nga bilang. Talo nga bilang. I hate you. I love you. Hindi pa lang dati ti high school nga karas ka eh. Lalalo nga nga talaga pawimpintas ka. At abay pa naman? Adan. Saan nagpakita virginity na? Ana?
Saan nga sikat na ikariwara kanyak, babi. Sa may sa graduara ko doon, may pasaklakit ti pa nag-board ko. Inagtog mga opisyan na sa dito kay Garaw. Iti bangko. Nagagasgasa ti lalaki para ka. Sige, nabi di mo ituloy nagbasa. Kasano nga ituloy ko kat siya ako tinagbalin ng breadwinner. Huwag Manong Nemy nagrador pa yan tiya adjek nga kabsat Manong Nemy. Kat syempre pada ko na saan nga nagbasa ni tiya college gabata anang arod. Nagpa ako matimabalin na nga pagbasa Manong. Napano na simbrak nga servidura iti karinderya ti sentro ti ili. So daytoy ni Mabel. At apikit boyfriend nan. Bakit gusto mo na nga agasawa ng mitis siya. Siya kagat baruak mata na nga awamot peti paspasyarek. Ni binilda talaga ti karas ko nga kasanuak na may kari. Sa mesa. Kung na naman nung name nga the boyfriend nan. Saan ka no pa yun nga virgin? Basta rin nagmat gentro Manong Nemy gumatang di baro nga pantalong ko, sapatos ko, bado, pagwapuak mo ta, tabarbareng no babae tumasadag. Kaskas di Manong Nemy nga agag-agas ni tatang. Kat ko nakanyak ni nanang. Anak, gananos ka Tas si kamot yan tinagbalin nga makunkun na nga breadwinner tayo. Nangarod kat kastama di tatang mo. No, adan to ornong nga. Ibantay to tinali nga doktor. Tapno maimbaga ni tatang. Ay, malagdaan ko mapin na ito'y balay. Kaya tinapalabas nga bagyo kat di pa natarimaan dati. Agsungsungram. Ngayon yan natatap. Banyo nang ta, no, adagasat ko. Magirak to tinali nga karpintero. Tarimnan at palitay. Awang pa'y nubiam. Awang pa'y nang abaya. Niading mo nga mabel kata dakanunubyo nan. Baka umuno na agasawang tisika. Ay, no agasawa kan doon anak, sinunto pa iti. Manarakin ka na kami kay ni tatang mo. Agraman ka na kiti dua kapay kakabsat mo nukos pagarigan tagasawan to ni mabel. Nang, agasawa tuman. Dito ito, abay ti balay ti pangipatak dirak ti balay mi. Kaya siyempre tulungan kita lata. Mga sinapod Diyos, agkarkararak kayo. Sabi ko mata, bumaknang tayo. Ay, kasano ti bumaknang tikas ka na tayo anak? Kasano? Naginggang iti may sangal daw, Manong Nemy, nga padasik mamutag baniit ko na. Uhin, adak Manong Nemy, timinanga, ditoy, nga nagbaniitak. Adot na alak nga darak kalabaroongan Manong. Naminsan pa Manong Nemy, nakasakawak iti pangan, dagiti purong. Po, nakachamba. Kaya ko natin Manong Nemy, ure no adot maalak, manupresyo na, matigas to sa mitinal daw Manong. Ada trabaho ni Mabel, hindi tumulong. Bukod na madladya sweldo na Manong, sana arjot. Tinaminsan pa Manong Nemy, nga panagkalap ko, ti pangadaywon nga isla. Ada inalaw ko Manong Nemy, nga botelya plastik. Napiyala nga pagyalan ti dalong ko na. Ngawidi kita ti botelya plastik Manong Nemy, nga nailaw kong tumtumpaw iti danom. Slada papel iti uneg. Linuktak. Sa ako'y garigatan Manong Nemy, nga inala ti papel iti uneg ti bute nga plastik. Ada nakasurat kan cellphone number. Ani de la Cuesta. Cellphone number. Ano nga tanong tawagak dito nga number? Podno nga tanga Ani de la Cuesta. Tinagan. Dito akin numero. Kanito yung nga cellphone number. Awan pa idi ti cellphone ko Manong Nemy kaya di makaawid at dakon dito balay kaya damit ni Mabel. Mabel! Ay Manong. Ada buludan naman ti cellphone mo? Taka ano pa nga. Ada pangusaram ti cellphone Manong. Ala na. Ano kaya natusar ti cellphone. Di ada text kuno ada tawagak. Awan lod ko. Gaglodan
Alang gaglod. Tit katakwarta mga tabaludan na cellphone ko. Sige, umanay na 50. Umanayin. Naban nagload Manong Nemy ni ading ko. Kaya di ba ka load? Anat number, dial mo. Sikat bang i-dial na? Dito nuntukan niya. Sige, ibasa. 0919. Inagre-ring Manong Nemy intad na kanya akong ti cellphone na. Aging kanganda si mong pat. Hello? Hello, Ani? Oh, sinda to eh? Ni Bobby? Gawante ang amok na Bobby ah. Naalaw ko ti botelya ang plastik. Kad naalang tinagan kan cellphone number mo iti uneg ti bote. Ha? Sikat na nakaalaw? Yeah. Sigat na gasa. Nga gikot iti puso. Ana? Agsabsabulak nga ron tagbali nga boyfriend ko nga napudno nga gayan. Kada nga nag-advise kanya nga mga aktibote nga karga akti papel nga isurat ko tinagan kan cellphone number ko ti makaalaw kat tawagan nakto isundo kanot kagasat ko. Hana? Kasanong kat asawa? Hala madi madingarot baliwak tumanin di mangipaano diti botelya nga danagan kan cellphone number ko. Empex. Baruak pa eh. I'm only 19 years old. 19? Di graduating? Saan nagagbasbasa? Nakurapay kam lang. May sakla kagagangin nga mangalap. Tag-ano ka? Complete address please. Imbagak Manong Nemy ket imbagana nga dumteng to kano ti tiyempo nga umay nakpasyaren. Nakaw. Babae pa yan ti pumasyar ko nagtinakam ko. Manong Nemy karigatak tigimatang tigagangay lang nga cellphone tapno adda pang tawagan kaniyak Manong Nemy ni Ani. Ket kaslarug-rug yakon tagarapaap Manong Nemy. Tadadagiti kong daway nga oray pagpagonyan nak ni nanang. Jack italtalik. Anyayat mapasmasama kang ka ha, babe? Nana. Gasla ka lang nataktokan nga bisukulod sa tuba. Nakaununag ti pang panunutem. Sa nakaadayo ti turong ti matam. Adday di tinga ti tao. Igit kita di baybay. Nga saan ka pulos ka kirem. Hindi na mapasmasama kang ka anak ko. Agar arapaap nanang. Anot arapaapem. Agar arapaapak nga. Aga na kay tinapintas. Kendak kay labalay. Kompleto talikamen. Ada anak iti kutse. Mga obisina ada negosyo. Ken ado ti bangka di motor ko. Nga ikalkalap dagiti kalugaran tayo nga mangalap. Nga siyak pa yan din nagbaling nga komprador nga digiti para kalap ko kita kanyak nga ilako da dagiti makalapan da at dan tumaten na umay dumagas ka lugan nga pagipaw itak karigiti pinanbanyera nga ikan nga maideliver sa jay apari kitni ay na anak ko alawan na sa bagay. One tip linteg nga mangipari tagarapaap. Ngam kasano nga mapasamak dahi tangay. Ngam magkakmet kanina ng Manong Nemy nga dumteng ti GASAT ore sa among sapulan dumteng sumangpet. Ay nga Manong Nemy nga nagring ti cellphone ko ket ni Ani ti tumutawag kaniya. Hello Ani? Hello Bobby? Malapit na ako. Na? Asidega kon. Natoy, asidiga ko dito lugar yo. Sumina ako dito kalsada, agpalaod ako. Na? Ano na balayo tayo? May ika man, no? May kasakang pulo man po dito kalsada. Provincial Road. Nagilit ti kalsada yun to eh. Doon pa din na nakaparking. Talaga nga umakad to eh. Mayak, rumor ka na, makita ka. Ay sa adakon ti may kapito nga balay. Nay, adakon ni batog ti may kasang pulo. Adakot siya ka nagsardeng.
iti samot ti balay, iti kalsada. Kutsi nga, maron. Tinawagan. Siya dati nakakutse, iti maron? Umay ka na. Umay nagtulungan nga mga magbitbit ka na iti isang pet ko. Nga para ka na kayo. Grocery. Ha? Laumay kan. Nakasyurtak nga nakasando manong. Iti makaasidegak. Iti maron nga kotse na ilokatri daw. Kat ni naipaskag dalimugan ti maysa nakalaplapsat nga babae. Ani? Babi? Yeah. Siya ni Babi. Ala, nakanumnumot ti lugar mi. Isang nga may bagay kang kati balay mi. No bay basit ang nadalos mo kaya ang naornos. Ta amo ni naanggot ag dalos. Ayun ko, mabiglang taloktak ti compartment kotse da iruar ko dagiti ginatang ko. O dagiti imabayak kang kuhana. Nagbanglo. Imisem. Pero may nga nagpudaw nga nagurnos dagiti ngipin na. Sa dapay singin nakalid na. Nakapimpitas ka ani. Iti makita ka. Bagay ta ko nak. Sana ka may kari. Mga opisina ka lagi din. Dasang kabasit nga negosyo. Negosyo tanto. Alam, bitbita mo na. Dua nga imam. Natagsan. Ato na kita ni Ken Foods dita. Ken Goods. Ay, sino madanon tad balayo? Ni Nanang, kinitatang. Medyo masaksakit kami ni Tatang eh. Kasapulan ako matipan naka-hospital. E di, pakunbay no. Siyak di ba ka mo? Sana ka nilang ang tagtakainap. Kahit mo ka din ang tagtakainap lang. Nagtagtagain pa. Ang nagtagtagain pa. Diakon kaya tagriing. Sige. Umenan. Sumarag kahit tinanong mo nga balay mi. Mas daaw ni Nanang Manong Nemy. Di makita na tinaglan. Daki di duwarakil nga supot. Ay na. Nagado. Ay na ma'am. Thank you, thank you. Ay sino ka apay nga mom ditoy. Kaya apay. Si kakadita tayo bagbagan ni Bobby nga textmate na. Nga pasali tawagan na iti cellphone. Nga katetext na. Una nang siya. Anit nagang ko. Ay, ani. Nanang ko nam kanyak. Nga pa didak kaya na panugang. Ay na. Akit kayat ko Kayat mi no may karikam lagi di anak ko. Manong Nemy gabot na malem nga dimteng ni Ani. Inawis ko isuna nga mapanitiigid ti baybay Manong Nemy. Ket ko na nang agsukat labiit. Gabot na nakapantalon. Sumurkay direta nga silad ko. Simbrek, edi rumwar Manong Nemy naka-short. Tapaw, naglapsat the legs dan Manong. Sa naka-t-shirt ito kumapkap. Nga pwede na igit di bye-bye. Agka-bangka kay ngay nga ron. Bumulot ka pa lang ati bangka di motor no i-joyride mo isuna. Aglogan kami agad ati bangkak. Tapag gaudek isuna. Inada kami niti kalsada nga agpalaod Manong Nemy isua mismo tinangigam ti imak. Kat nagkibin kami. Hindi ka di malabsan mi nga tao ken masabat mi Manong. Hoy, babe! Sus, nadamad gaya mi limlimang mong stainless. Manong Nemy, nakaadado nga mata ti mangbuybuya kada kami. Naging nga nakadanon kami tigid di baybay kat nagpagnapag na kami nga nagpaamianan, nagpaabagatan. Iti bangkak nga nakaisang at. Kukam na ito'y? Kuhak, ginaudan. Nanumukam lang eh. Kahit mo timadaan ti bangka nga di motor. Why not? Bakit nga saan? Ano kami tira pa mo ito na ito nga lugar? Nagara pa apa kakiti pa ibesok tira pa ko. Makagata nga kiti panglawaan nga lote. Nga pagipatak dira kiti napintas dalagda nga balay.
Kahit ko ti agnegosyo, madaan iti oras ang pulo lang nga bangka di motor, nga ipakalap ko kada kitay kalugarak nga awan ti pagkalap na. Kahit siyempre, ada puunak nga agangkat kada kiti makalapan da nga ikan. Tapno di kasta, isak ti paglakwan da, kan dagasan di lugan nga mapansa di apari, tapno ipaaparik di kiti lakok nga ikan. Sige, amin nga kasapulam itit ko. Daurnong ko, kaya mabali nagtaglon, ilon ta data ka negosyo mo. Siyek di makamo. Awi nga raramidam kanyak takastoy. Gabot na dati promise ko. Promise mo nga niya. No siya sinuman ti makaalaw ti bute nga ipaanod ko. Nga da nakasuratan tinagan kan cellphone number ko. Isu ti pangisugotak ti amin-amin ko. Ti pangaipayak ti amin-amin. Karim data. Gabot sa sikat ti nakaalaw. Sikat ti pagipatong palak iti na itakari. Uri ng sanak nga eten. Ayatenka, babi. Katsika, do you love me? Saan ka pa yung nakita? Inayat kan. Itapakat nga nakita kan. Kasanong yung panagdag mo? Arakopin ka. Siyak na tanti ka gagasatan nga lalaki dito yung lubong. Uri siya, gabot patek. Gabot na pa-check. Adaan ka tinasinaw pa nagpuspuso. Sanggang tulaki di nga sumapul pa iti sa bali. Siyak tulahin. Ano ko mapailangan iti sa pulik kang kapay nga sabulak pala iti sa bali. Sika di dimteng nga naimbag gasat ko. Nga nakatungpalan na kita rapap ko. Nga nakapatgan ti adwa. Araraw ko iti Diyos. Nga dumteng kumati ng bagagasat kanya. Tapno, mapadasan mi mat tilumong aw ngagbiag. Patakdaran na ti balayo. Ha? Papintasin na ti balayo. Ken, amin. Oh, honey. Igawan nag-ani. Kinawa ti sa bali nga pagyamanak kang runa pagyamanak dosan nga ni Apo Diyos. Lord, thank you. Manong Nemy saan nga imyan ni Ani ididedi nga rabi nagipang rabi ilang kalpasan na kat nagawid mo lang. Imbati na kanya di kompletong address na Manong Nemy. Kat kunana agalpasan ti makalawas agsublinto. Kabayatan deta Manong Nemy awan sarday tinak panang tawtawag panang kumkumusta ken kuana. Babaeng tinak itatawag kang kuana. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Iyor oray ko ti kabigatan na Manong Nemy nga dumteng ngem aldaw matlahengen. Kadin sa ganaak ti pangaldaw suna manong. Awamaten ti maoray ko. Tinawag ka anatenden. Nagmalmalem nga anatenden. Kabigatan na tawag ka kaskas ding awan. Talon nga daw, nga tawag at nga tawag. Senaayak, senaay manong. Eh, mapaspasama kang ka, babe. Nanang, jak matawagan ni Ani. Daan nga amin tibagana. Kat makalawas, umay manin. Napno may patungpal ti imbagana kanya. Eh, daan nga amin tibagana. Patakilin na papintasin di balay tayo. Ikanak ti puunak tapno bali na komprador. Kan makagatangak iti sangapulo nga bangka di motor. Kan di kita moderno a pagkala. Pagbasahan na kanupay. Nga maumating. Ay apo ay. Kaya mga matno kunkuna na lang. Nanang mat. Susapo ya.
Di nakamadmad di anak. Di ka malapulos na ka-score. Kahit ko kumasakit, umyan ko manedi nga rabi tapos hindi ka sakit agkaedda kayo. Gadaga botasan ko nga mauray Manong Nemy nagrubwatak kad napanag idimbagahan ng address. Naglugan nagtimbas Manong Nemy kada di ba danon ako dito Tarlac City. Nagdamagak Manong Nemy no sa dinutian ti balay, ti ani, dimsagak, nagdurbelak, ada nangilukat nga bakat. Sino ka? Babi tinagan ko na. Ada ni ani? Ada, mabilag da ilokat ko di kayo. Hindi sumrekak Manong Nemy. Adaan, nakatugaw nga iti wheelchair. Iso da ita, tayo anak ko. Ani, nabisita man na. Ani? Anat napasama kang ka? I'm sorry, Mami. One day before nga umahay ko na-aksidente. Tatawagan ka. Nadadahil yung cellphone ko. Jack, ba't may kabesa tinamber mo? Kasasahad mo nga eh. Nagpaot lang siguro nga kasasahad ko. Baby, agure ka lang nga mga imbaganak. Tsak ba yung batong palko ti karikan ka? Amon da pa pa kinimamati amin. Ma'am, mamati awag mo kanya kanak. Naistoryan kada kami ni ani ti amin. Kahit pakakitahan nga napudno ko unay, tinuntun mo iso na ditoy. Imbag na nalagip ko ang intid kang kat address ko. Ialis tumurtag paimbaga. Kahit numabalin, dito yak, tabantayan ka. Siyak, tagserbikan ka. Siyak, mga asikasukan ka. Sa anin, tadamit private nurse ka mas asikasukan ko, ana. Agawid ka, siyempre, madanagan na kitinagan kang kakabsat mo. Ta, urahin na kami. Ta, intunog ka bailanin ni Ani tagbiyahe. Da kami amis mo, sang kapamilya ti umay di lugaryo. Tapos mapagsasaritaan tayo, tikalay sayo. Numaikariak ka na kayo, mama. Ape ko bang saan kami kari? Tisap sa pulon mi, tikaskan ka, nadaan ti, nabudno nga puso. No, anyaman ti pakaragsakan ti anak mi. Ragsak mi maten. Agyamanak. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy kalbasan ti makabulan imayda. Sa gana amin ida Manong Nemy babay ti pa nagtitinulong mi kadagiti kakabagyan mi. Kaskam la nagpadaya. Kaslam la nagpadaya. Kahit talaga nagpadaya kayo Manong Nemy. Aba nang sarabo mi ti pamilya ni Ani. Kad dito'y nabagtutulagan ti kalay sa mi. Nga dito'y lugar mi Manong Nemy ti nakaangayan ti kalay sa. Nakapinpintas. Nagagargarbo. Nagaragragsak kami tiday tangal daw. Nagkuyog kami nga napanin nag-honeymoon sa Dibagyo. Ngayon pa ay nanginsagot ti kinabirhen na. Nanginsagot kumet Manong Nemy ti kinabirhen ko. Nagkalaysa kami ket kas itinarapap ko na dan kami ti kabukbukodan nga balay iti lugar mi. Nga nayasideg iti baybay. Kas iti karina kanarapap ko siya tinagbalin nga komprador iti lugar mi. Nga nadaanak iti salang sang-sangapulo no digat sangapulo ket 5 abang ka di motor kaaduan na Manong Nemy di kiti rakel nga motor bangka nga mapanagkalap iti kadagiti isla iti amyanan na Luzon. Nagturpusak Manong Nemy kas pa nagturpus dagiti talo kakabsat ko. Dumakkel ti balay magbaling nga family house mi. Imimbag ni tatang ta inasikaso tinalay nga doktor. Kaya so Manong Nemy iti bangman manage isuda kininanang ti bangman manage Manong Nemy iti negosyo. Adan maten ti pamilya Manong Nemy di kakabsat ko ket talumet ti anak nga insagot ni Apo Diyos kada kami kani ani. Intultuloy na ti negosyo na ng opisina akmet Manong Nemy iti munisipyo mi dito ilim.
Daytoy iti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anus mo ken laing mo nga nangibasa anang dagbiag Manong Nemy. Tekunadan ti GASAT dumteng oresa mo sapsapulen. No naikari para ken ka. Ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti pada ken dimngeg ken nagbuya more power to your program Manong and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Bobby iti probinsya ti Cagayan. Thank you ken ka Bobby tingga panangiburay datoy true to life success story.